Діждовне літо спомалшило дозрівання кукуріці, а векшина дробних порасток шеє жито после tej kulturi i čeka, že bi še zarno osušelo. Poneže diždi predlužili padać i oktobru, kad bi trebalo porobiti tu važnu robotu, šatva onjemožljivena i spomalšana. Budem sad nie pošla sam, bo jeszcze nie postignuti. Bo na soju sam ona kasa še tlačela i teraz treba dogledati, takže ja nie budem skori tam u novembru, nie budem. Bo i vreme takve, že nie može i nije stigneš. Ali pošem. Bođi i polovku novembra, to nije kasno. Ona kad bude to rodzi ljepše, tu nije problema njati. Pre bezpenježnost porasli uglavnom primušeni šaci našenja, które začuvali od prešle žatvi, tako da jedni dorobeli i zaproščkovali, hoć to fahovci nie preporučuju. Naš sobešednik njema to dobičaj i vše kupuje deklarowane našenje. A pač mi še pači. Tu nie napadanie, to ta, jak ani chorota, da, to ide dobro. Zadovoljstvo dođi bol. Kad ho bude, pošljemo zaš. Sam kad še njet šaca, kad podjetka, mušem jake bude. Danil nađ ani kukuricu išće nie vilamal, bo ju planuje kombajnovac, a visoka vlada to tu robotu išće nie dopušćuje. Kukurici mu okremku za dva prašački i živinu nje treba veljo, ta ju še popreda tako i u zarnu, bez ohljadu na cenu.